Kalau nak balik mana ke rumah malam. Kita tu orang itu dosa dengan kita lagi kuat. Saya senang na asing tu mesti kita buat tu ni pa. Nak kita main lagi. Ya, yang mana lagi nasi tu sih cuma pasal tu lagi tu ni. I pasal kita buat tu cuma mana kau mereka pasal kita cuma mana itu lagi. Menyar nabi tar lelai cinta na sama kita tunggu ayo beri kami mata balik kita baru nak balik kita ni singa tamu tentu ke pergi kemdo na lini lotu nakasi na singa tamu na wali suki na pala tu na baru na lagi na dokai na nonon dondo tu so na kami revi di sini na tu ni mata balik kami salam untuk itu na makan kuah itu na toki ni tiko ni baru tadi kalau weekend satu bulan belaka betul na kita normal sumi korbo kita na tangan kita kan kita ikan dan semacam wambu tinggal na dua tinggal waktu na malanya na bukan na bosa na na budi buat kita na semacam ngau na nguni na dewi bola bola semacam ngau na nguni bitalo sona ka bitoruni sona ka bia masih don dana ka uzala kina bivangai kena ngono tu bital lo na mambo tani na tu na bitawati ti manda na katola lai ni mandu ana ti bikin tu bital wale tu bital wale kena rin na mata to mambo tan na level ni buli bikin tu na ti orang go yang pintu ti walai so na berti ko so to sarti ko so na be to dari loma nangan dari itu na rani tu na tambe waktu bananda ko kira sinta buni ko to tambe waktu don na ya ni kilaka belata bambut ni pa na mun sale na katana tulu bikin da ninda tos ti na kasih berwal itu na tingu yusi na naman ko na rumah kami tu na doon tu masuk atau nakirian na biblitek niya o tambo. Sebenarnya nga na ditambah na kasugo na minstili lenggo sa ating iburu-buru sa cikun na internet na presentation tayo mga sarap. Iko na bambut ngerti na lupa dari totoo sarap cikun na presentation kalau ren review kembali guna nonton sarap hindi cuma dengan kembali. Tapi sarap cuma internet ya sarap available tu na presentation iburu-buru tu ako papalanya sa sulmi bikin tu na kem koda tunggor meran tu bakal bici tala meran upload tag nanti mereka tu sabuli cuma makasih nanti di bos every language na kem bakal bici tala tu kira-kira cuma me upload digital cuma bina internet kem balik koda tu baru meran tak uli sa cikunggo meran itu na meran rapi foto-foto cuma kina nonton tu balik cuma na nabi bon tag do mana nonton mas mana apa tamu kita merumah lagi itu bikin dulu itu dua mata nama kemudian anak kalu mengindak kayu kemudian anak kalu menyerokogi kemudian anak kalu tambu dan singa tambu itu warna binaka ni roni bata kilo-kilo tiki itu ulung malang curangan singa tambu curangan lebih bernua ibiti biasa ibu-ibu rumah singa tambu ni pun itu penuh tu kimi mambo to na mundo mai kimam ni ra tu ang luti kimam na nung niya news ano nung review maroroy kino nung review ta itu mambo to tangan ini tu kalau mitang dola tali tu ngala itu bitik tambu melo malanya usi kitu na matang ni kuat ni kitu ba benar lagi kan do narara mi kitu warara matikin narara mangamin na luti tambu sama Tara lebih ya lupa indung doni mekalu, wilikin aja mati kalau bangka, musuh kimam tinu, monyin menang lucu doni muni bos anak yang ngel indung, ikin vaksin nai tina nong muni bos mendon doang ani mekalu, berarti merani bangala tapi ni kalau rata di situ nani. Di sini tu kalau muli tu cuma melihat bitung birnya, lo muni nalo tampu kan ini kandina, anda ubi bakal dinui, siang awal yang ngawi kitu nanggasi, spiritual tangan nama. Ulangan isu lebih gitu nggak mau wata.
Ni baka buli kita ni itu kalau kita sama orang na nung mata. Itu nung nabi wearing wine itu nung kalau nabi say wheat nabi say burura. Nada na ibuat sulit bikin memolo malang baka nundo na singa tamu ni pot orang. Kira-kira nung kalau Unyo na pakararamat ito. Nakawali uturangan na nung orang masuk. Ang uso kita uturangan. Uso kita na nito umal-malu kaya di sara. Sil sabay kita na nung rata li. Kira-kira niyo volat yung natin kita na volat yung bola. Sisu na isor ka ba? Malah tiko nanong tu nabuli tu rida semua kata tu mana maka sauti. Kaya bakatu na lesu tale vida na katu rida mana maka sauti. O mamut ni siang ni ngaya. Ndona marra man tiro vitano no. Levar ta tuko viu. Tu viu e rua. Na tulu na amba. Era ningi tulu levi. Na nona bakan dia ngau ko bakati ko na buku ni nona bosa na kuluna frequency ba idea mbaka kan ba perdanya tunggu terus ko sanga ruo kina tulen baki tunggu sanga ba bino binakati ko na vida na mada sawot ni tu bitamoti ko ba bino binakati ko ni sanga tigungo ma sanga tandola na mata na ena buku ni rara ma ko bin kacing me ko wase tumolo malany bito bi boto boto ko ba bino nakina kau nasana nimbita ka indua mesana lakna meniko mesana linggo matol-tol kel sarna ka yo dona ka ke bar tatama bino maramya ke uru ni bar tatama Tulang ko, oh babi ni nak balik mana kalau ni buat soto tiko siang ni bimbing tu tu. Enak lama ni ruah kena tulang baging ko, enak nona buat soto tiko, sasubi ko enak. Amen. Kau bambu ta, ni ko ya nam boleh tengah weekend tu bagai tu. Ko tu na rin tal tiki na kumbe ko sawa seti ko. Tu na bi wasi tali tiko na bi na kale kasar tu rin na mada sawoti. Metu sanang gai pamana ni kena nong tu yan na sini tambu na. Non tinggal tamu, kem karau non tinggal tamu. Oke ya, rani willing mustang namin tinggal tamu. Mo ko na buwan nga yung bakit ito ilis talmanda, win original. Weekend itu saat yung mga soal story cuma yung dua na ituba yang bita na kalau na isi anak yang masih rusuk kawalu. Hoyer na baka yang ngata ka hoyer na tamata na kalau na baka tahu semua. Dua na orang ini kan beka. Dua na message. Mambot nito orang ini baka hindi tahu tinto na mas maling ko siwi. Nasa pa na message. Ngona ngoni biyo singo tu na bitaw na tarot ka ini. Korin sumay. Dua beka na ngoni sala. Tuba. Sendon beka na tuba. Ni kalau beir na ba? Beir non tamata mera kanya nga baka tagira nakakana sabi. Batam ko naman kaya tabara biti bili. Kaya tabara biti ko be nana ya na itu ay baka tamata tu ay kaya. Ya mata tu mibikan doon muna. Men tabara biti mabi ko ala ka buli chumay. Yan doon na sa sambit na kalau tentu buli chumay ay siya kana wasi ro sa bulka wala na dana chiko na tama. Line upon line. Akin turun cuma aisyah kana wasi ro sa bulka wala tingin bita tem kanjo Liyo 15. Ken tingin liyo abat ken tingin 18. Sa taru na kalau odi mo baka tabuli na ba? Buku. Me buku. Siya gito man ko to make to understand ba? Doctrine. Meron ni kila ko na bos ni kalau. Ngai kini sunta rom bit sumbutan na kalau. Them that other ba? Wind from the milk and drawn from the breast. Kembali orang asakali, kung kana kalau orang ni bata buli merda ba? Mera buku. Sangay ngoni sala ni non biba buli na kalau biar mera buku. Tuno ko arna vantanggo. Dua precept upon ba? Precept alam kena mamalya. Wosa kembali na bos ni kalau ko me pakan jawati ko nga bakati kidi. Ko ya. Ni kacu ko na bos ni kalau tu sa understand ta juga arna ba? Wala tambu kina ba?
Kenal profesai. Awam buat ni bono itu sandam begitu juga. Kembali lah bos ni kalau kau akan jauh kau nggak pakai kau. Siang ni tu beban jauh tangan tu nak kau bos ni kalau tunggu lah lebih. Tunggu lah lebih bangang ngakal mengikal bono. Saya cuma nganggur bikin tu, saya cuma nganggur baik. Kembali lah bos ni kalau kau akan jauh kau nggak pakai kau ya. Awam buat ni lo tu ni kau bikin ni kuah, siapa nabi ministry kau tu ni kau lo tu kau bikin pakai ngata tu asyik bebe. Son beka sehari hari siang beka ni pakai kata na bos ni kalau memang pakai kau ya. Io mung kasara bina ministry ni lotu ni ko na lotu ko bitu sana be ya na conference bakit na be ministry katal tu ngara mantak tu na precept upon precept na bosa kina bosa ndo tangan go na line ni kina nama line upon line ni ka na bosa go ke ka terun ko lewa na bosa go line upon line ke ka go na nurin tai ke na line upon line ni go na nurin ta ba namal ni bosa ngai tulungo dua rotul line upon line Nandurin tang mana? Underneath each other. Yo, mau nggak? Line upon line. Yang dona line ni upon another line, another apa? Runa sota. Parallel. Jangan runa di tu. Yang paling gua yang dona method. Baka yang atana kalau merawani enasulia ko ya, vi rera daba. Via buku, via kila kaya na nasa kali regtan may nasudi deh. Iyo. Mata yau, awam buat ni kintu kita go. Dolo ngona, au sabarra bitu kayo witakina. Ronga muruna baka nyeuti kana apa? Ena bosin kalu. Ena bubale. Ena song gelotu. Au sabarra bitu ngabi tahu apa? Tal song gelotu. O ko nga mena baka, o ko nga mena apa? Mena baka yang tiko cuma kalu. Ena nunggu bina kata muna buku ka kila ka. Ya na method mo na kalau sa bosa nga bina tamata yan du anu dua. Kini pisai. Coba kayo pakai tamu buku. Coba kayo bina kata kila ka. Mo na method na sulit yung biko. Precept upon precept, line upon line. Kito sa wili ka na tingin karua. Kaya kayo don tamata isang ni baka yang atakan na method mo. Na ituro-turo mo. Turungan ko. Siang ni lutu biko cuma apa? Siang ni lutu biko cuma. Yang teman baka sama bimbing. Ya yang das tua siang ke itu ni lah. Tua siang ke itu ni lah. Tu satu roh ya. Tiap kan tu siang mau dobo sejauh. Tumbi teman teman apa timur cuma mana bina tinggi tingkaruan ni aisi harus aku kawan. Betul-betul orang apa betul. Nanti tu soal tu nangun nasi ni kamu. Vital lo, tiap kan tu kayu sintura lah. Bosa mai via, beratul ni nganda posting mo. Labi tanga meningam, bosa mai. Bikin tu sa bikin itu taruh mai. Taruh. Mata ngo, firman ngo na kalau this is for your own, na bola ni bukan dua. Ngo na numubin na kangoi. Numubin na kangoi. Tigine tingkaruwa na kana bakal witi. Ni wasi bosa bulu kawalu ni Aisyah. Kesaron cara lagi ini tingkah rua tol. Onggo kekalkin kokoya. Onggo ni bakatin wirikin ersaot. Yonggo nakan bakatin wir. Arsambe sengan roma. Nak balik. Di bukan na willing kita lagi para kau mama lawa tak cungo. Bukan na willing na meeting ni lagi. Nggak tukul bangko na kalau. Onggo na ibaka. Na precept upon precept. Na bosa, na line upon apa? Line, okay na line upon line baka biti ento tentang apa sepan gitu kita. Saan yung mata tsar cuma kita biti. Apa pakai ngata ko na kita biti? Tingin na diwa. Bosa kina bosa, apa salah kina kerwa? Na line upon line, boss kina boss. Oi, bosa kina bosa. Yan na kina matay. Boss kina boss. Oi, bosa kina bosa. Oi, Oi, bunaw. Bosa na bosa. Na wayo. Yo, nanti na ba perten itu ngomong, punaw na bu, now, panggo, singa bos kina bos, na line upon line. Sangai kapang kono kalau, ngo na ibaka, lemu. Manta ko na bosong ngo na ibaka lemu. Kaya ni sang dua na doctrinal issue tu sa controversy kita. Terus bimba kini tinay ngono. Sa kayo nalut sa papilon, sa ko ni sang nilut sing papilon nalut. Kanga ka ba? Ombita nga binala ba? Line upon line. Bito nga binala. Betul ba ngo? Ngongan na ba? Iko na loma baka di mo sana.
matata bina kasartua. Au na sianga kini nila tau. Rimba. Au na sianga kini na bimba si masesi. Tunga kwa. Ngo na ibaka diengu. Kena babala ingken waperitan dia kaiti ko rest. Labatar kian karua. Bibaka die. Bibaka die ngui. Tunga kwa kian bibaka die ngui. Bibaka die ngui. Vei vaka. Vei ngui. Tunga kwa ngo na refreshing. Kena babalanya. Kembali rest and refreshing na method kwa isulia naka isulia naka na refreshing kento sa wili ko sa kana quotation na mga sawati ya na daba dono numa kento sa wili sa kana quotation na mga sawati na refreshing na daba Line up all line. Precepts. ya later Oke, baka dosing ni se baka sama tangan kotis nga dong gaitor nyo talmay mo tumuro nyo tuntal bikim doon kotis nga. Okay, every time kotis na itun chuga data refreshing installata rain. Kenda sando mato mena dotuna salu tu chuga na. Salu tu na. Yo na tarro le motor wa salu tu wi ko chuga siya. Yo nyo vanta kana method ni kalo. Vande ta kabuno mamu sole bi ko na baka dia ngoni na ugo salu tu wi ko. Salu tu wi ko. Siangan ni kena bakan niya hote kiti ko ni ke nanu melendam besar ngoi ko bakati ko ibe di vale mo turun mo ngona mo daba mo muri na method sambi to naka bito naka tulus tala bale mo tulus tala mina pakasam to dum to atur mo o sambi to na ko minari ni balum to diyan ko ena bol ni bakati ko ndo man da wilum musta kal tingin to to ko ta tala bay lay kena baka babalain may di ka ruwa tul. In the beginning, God created the heaven and the earth. Okay, in the beginning, wali satu kina. God. Kembali, may bakit ibu satu kina nakalo bakata ki. Kaya ni tukunung kana God, wali ngo. Wali biru tunggo. Natamana, binavali. What the fuck? Tigine ruwa, kira bakabiki. Ruwa tol. Asa sang di bawah kaki ko buru-buru, asa lalu tu, asa tu nunggu buto endalan wasti tunggu, asa ya babal na yalan kelo endalan wasti. Okay, coba lu bikin tutal ngo. Kembali main ni bakit ibu. Tumango, ada batu buru-bura. Sembari pakai. Sengan di bawah taki, kembali ri na tu serira. Serira tu, bea kena tanga embuto. Buto. Velang ko sambi de chimboy nan dalay ni dona daba. Dona lain. Kembali kinto mutuba mata de kinto. Mitundo mbito mango nan dalay daba. Dona lain. Wambo dito sa pamuri tiga. Pwes sa pamuri labat may inga at kuno may. At meron to karoti tay. Bito mango dona lain. Kinto ngayon tungir sa mango ni tungir mango na yalo ni kalo ya daba. Kembali tito tangawi kaya na daba. Na yalo tangawi ka. Yalo ni kalo kembali da spirit. Dono ya Okay. Tigine tolu kama kaya. Kaya makabiti. Ruwa tolu. Jangan kain na kulo, ramai. Nah waliw. Tigine bida. Tigine tolu. Angay na kalo. Asa kain na kulo, meraramai. Asa kana kalo meraramay asangay na. Asangay raramay. Chone kinawasin dua na tigine dua. Domandangay wilim mustamaya. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In the beginning was the apa? Word. Asa na kalo. And the word was with Asa na kalo. Wasa. Asa kaya na kalo, asa bosa na kalo. Kembali, may na ibagat tingin mo sa tikin na kona na ba? Kona bosa. Ito nung kona bosa sa labang ako. Sa kalung. Sa kalo talaga ako. Tikin na rin sa buka wanong bakit ito ni kinawasin doon, na bosa ya, sa gali buki me ba? flesh. Kamata. Kembali ito nili juga. Tissue. Ito tisu. Mamut sa mamuli juga yaw. Kembali, ito kita makin na nakalo na lubian na odi, na wanturang odi. Tisu Kristo. Kembali na itik-tik ibu, nindo na reformatory line, natanang ko na reformatory line. Ito sa tuwa kina naktulu ba? Tulu ba kano? Daw bunaw na ka na wasin dua na tikinay bitu. Dor ni lumustra, wasin tulu na tikinay dua. Wasin dua man na tikinay bitu. O kirikin to na tambawi, matulong totoo, ba't ito nga ka nabilulit ko?
Volta mavalang ni sa kire sar mi wilu man eh. Va mure ti mundam na volta mavalang. Ndo buno ne kana wasin dua na tingna vida. Itu. Ndo no tingna volta mbaya tingna mavalang. No. Na valeu. Quando do tingna vitu. Sangkal, tipo que oi tui na ulo oi keda. Tingna viwa inau. Casa aqui com ele, Naka. ela fica com o muro. Iyo. Ele casa vai com ele, sai com ela vai com o muro. Naka. Casa ela sabe, ela vai com diploma, ela vai com material. Na valeu. Ndo ka burkun matan singa. Naka saya do oke na lava. Wase tolu tikina dua. Beka. Tikina tin kalima sarbe. Kalim. Tin kalima. Wase tolu tikina tin kalima. A casa aqui com ele, sai com ele Iyo. Ela casa aqui com o muro. Sai com ele. Iyo. E ela tá na casa outra. Na valeu. Tuno bang gona cermai na kena wase ono. Tikina tinka ono sekiri tinka bit ke bandor bandon tiau. Don duri ana daba. Sala kabakar rai ndori gelis ni lako daba. Lako makawa. Wer kita go Aisyah na kena wase basa na bulu. Aisyah na kena wase basa buka ono. Maten kurir na kena wase tinkan dua. Nakakita saya do iba takar bikin do bakata buli dikim do na daba. Kasih barang. Sanga kanya kona kena tutundo no ya uri freestyle chukani bata buli dikim do na tingoni bata chuch ni daba. Ni ngauna. Tore ngo ben kata mo emphasize ta wala na poin ngo ni tore sa bakasa mo ngon ron ditongo. Kembali ani tiki bukan ni reform di lain itu satu akin na tulu wala. Letul bakalo. Wah, begitu soal tentangnya. Dua pintu nonton. Itu bawa siapa kan maksud? Siapa? Saya kira kena mati sih. Naik karuan sih. Naik katolu. Salang kona apa? Salang kona bimbu. Wah, kalima. Saya tuh main na kawono. Sambuli odi. Okay, sambuli na tamata. Kentore odi ambuli tumanda. Ambuli tumanda atama. Awataro na mga sa chutora mata. Inimbuli atama no nasakto bagyo atama. Sala ko sa minangata. Donya siya. Nagwali urang wani. Sa inimbuli o chunga atama. Sasasangan sa minangata may sanga mera ba. Tema didi. Tema gata. Okay, nuntut kita tamu. Pagkati muli ka na wasir luwa. Pagkati ka na wasir luwa, natiki na tinkawal. Pagkati muli ka na wasir luwa, natiki na tinkawal. Kira babiti, rua tolu. Sai na kalou que chama. Nakawaliw. Sa kasar na nakalo makati ko. Sa siyang nibina ka, may tikondon doon na daw. May tikondon doon na tangan. Tuno ka, au sa lambuli endo nando daw. Endo nando bibu kaya. Kaya makaklapa nakalo ni siyang nibina ka, may mali siyang nila ba? May siyang nibina ka. Kaya mali, sangay tubo-tubo na kalo, may sambuli talaga, endo nando ni bibu kaya nga, katukila kinikita mo, sambuli di. O ibi. Sangga nakama na kalo klang ko yang kit tunga ba mu tu mamalo yang kit no baka samta. Sangga nakama na kalo endo na biata ma. Dona mohe deep sleep. Dona mohe lutuli. Kembali aya dona daba. Aya dona mohe. Dona ko kengo ni emphasize ta tu sono point go. Era ni ba buri baka sama bikin to mutula ko sono bitin volta ko aya dukin daba. Ko aya dukin mo. Sangga ya endo na mohe lebu. Eno sa mo din ko na tangani. Kwa sambulo ro tu sangay ba na kalo. Angay kramo ko endo na daba. Sui ni sara na. Kasam kangay mbulo kin endo na elewa. Ni sambulo na elewa tap sangay nakam ko na elewa. Breathe. Sangay din nguba ko na elewa. Paksam ta chupa pamuli chupa mal na kawa si chupa. Sangay din nguba ko na elewa sangay nduri endo na daba. Sangay nduri endo na kambula. Endo na elewa.
Okay. Ni taro bikin to ni to sakila roti ko ni to sandu buli na ele awata ba bata karkarta. Na ele awata karkarta na luto. Nangono sa nduri kina na ele awata kabini singa. Kaono ni singa. Se sam kambu na ele awa. Ke ka tu bita paka profesai sa ada na luto na kalu. Sa tuda ke sa nduri na luto na kalu. Ene kaono ni singa. Rabasar saya. Sigat bakat niyo. Salah ko sing balik. Na wali. Dola point na kabawa sa mo tinay say. Atara ba sing balik. Ala masaka na kalu. Yan sing balik. Asa ba? Asa binakasa. Kembali, ngo sabi na. Niya kami yan singa. Asa la. Asa binakasa. Kembali, nango na enduri kinala ba? Nailewa. Sa nangona embuli kinanata mata ni turu na kundi baka sa mongo ni mbuli ta mata ni nduri na elewa ram saya do kelu. Bakat niyo. Happy. Kan mbuli wala nga tangan na wadi mo kelu. Ni sawo china be mbuli na kina sa mbuli na ta mata. Kana sini ba yengi sa ba objective lesson. We can do. Vasa vai kukunya tuna vazi ndinga vakalo na singa tambuni tu. Vamo akem ka sona ka da tumi vavo na lomina. Lomin ma. Sona ka ada ka tu kina vavo na kalo na lomin ma lawa. Siap. Tu ko sa to do ko no da ka. Asa binaka. Asa kunya ko na ba. Ene ka bitu ni kin singa asa kunya ko na ba. Kembali nan tumindan ba pati na singa tambuni kuwa. Ano doon may sakit yung niko ay sanay kung tama tara kunin ito na baka. Tara kunin ito na baka din. Lalu magsampi yung banda nga. Alam mo si yung nga badnik yung kiliyo nga. Experience nga lang po mo yun. Ilu ndo sing tanong ndo na baka sa mo dito. Ilu nang sa tinga may bura. Toy mo. Ano mo din siya na kaysa ang takababo. Saya nabu kundi no kira tali tinggi cunga nabi kapa kabura, nabi kapa kabura. Ya nana sing di bakat dia ngona kalau, na kita na kalau mesing di bakat dia ngubir na tamat. Mesing am ne kundi kina na tamat bakat iko na bakat dia musara. Kwa abai wato kina kalau, may na bakat iki. Sali ba mama so TV tendro ni muri, sali tu no kwa. Odi ki mana? Ki mana tamat mo nila. Mundo nun ki mana. Ni sari da kwa nanon da sa bukita ni mai nanon itu na kalo menda bagungru itu na kalo se menda sa lako system ni na kalo siya da kwa se nan numi kenda nga se kawai nga kwa bi Kembali turun cike enai kabitu ni singa sakunya kina kalo na Okay. Taung daku, mbeka, ni matai ni mawawa. Kwa kila kwa mbuli kina tomata. Nandona singa sa mo dito ko di. Samba di mo dito di. Mo dito ko tama. Sala ko may na temoro me sala. Bisa temati. Kintu to ang kintalor. Kinbangon no ribi sala. San biuto na lang. Biuto na wa watina. Era balik itu. Nono sambil to kono wati na may sati hula kon dua, may sala kon dua. Oi. Kali sakay to man. Sakay man. Sakay bagal ina kalo mundu ka kun kanya ndo, mundu ka kun kanya ndo na ba? Ndo na kawwa ta na werengo. So mano ibisa siya kana kalo mikro daw. Mikro ka ko ngani kanya ko ibe. Pero ka ko ngani kanya sa kiro daw tay. Tara. Odi biro, tara siya boleh lagi. Tara. Toso wala ka tara. Rorua. Rorua? Tundu wati kina? Benaka? Ha? Iya. Iya orang tundu wati kina. Usa dino, usa dapat dino utar kina. Usa saruna sintar sa kami, boleh ka pati kina tara usa singkla odi biro. Iya, ndo biro. Iba ka batin ndo talaga sa to mana balilika odi. Odi sa to mana balilika. Oibi eno na somi, eno na sumo na kono tarni temo. Temoro, nada ba ka na temoro. Nada ba ka temoro.
Nangata kalapas ni Kalo. Itu kurang ko na po si Kalo. Itu kurang tinama na po si Kalo, si biso tanah balik. Biso malay. Biso tanah balik. Kembali nama ka. Nangon na sana duri kina nona sok Kalo tu na. Kalo, ena baka yang ate kitu mena voce ni ka. Lo, me ko tamay na veikure. Tak. Mena ko tamay na veikure. Ombo tulang dulu juga Oke. Lalu ni kuwa, na kena baka ndi awate ko na voce ni Kalo. Ko na kena sing baka ate kina mesa ko. Kwa ni kuwa san, dua na kana ministry na lo menilaw. Lo tini kapitulis mo. Saya bilang kan lagi minta cumi itu cumi bilang conference. Tahu kan? Itu nggak itu rumah itu mbak. Betul tu boleh rumah itu, mau tu satu itu mbak. Itu nggak itu rumah itu mbak. Itu orang kanan apa? Itu orang kanan level ni ministry itu mbak. Keluar, sandola kan level ni ministry itu. Kaya lebih matang. Yo. Navaka nganyalo tambu. Navaka nganyalo tambu ko mena tumberi ko, morol kilai ko, odi na ministry Doon. Odi na ministry do. Asa kindo ba kindo tina ana sing tablan. Asa kindo ba ki durman mo tal tina sing tablan. Kaya do yusut kito sa wudi ngona ngoni ni wala magsingitam. Ando ba bigman do chugo no mo bato no during tarwali. Pag niya minggo si Berin do tel chugo tar. Quando siya kinuyo na mani do tar. Na ando na ngalo may tar ba kayo. Kaya pinakaching ko na bitar ni tar Si Mel chiminggo si Berin do sa tar. Okay. O sana mo muli suwa. O sana tamal chimo nga. Yo sana repeat ko may. Repeat ko Berin ni ro ana mo tanga mo yon dun kay lau ke baku ana butuh tak kit itu recung na Genesis na iba kiti na original kaya kay ndo na puno amen dando refer kina pale mo dali sa ngabi na ba original mata na original dai kaya kami be original bukan mo na kanta quote na ato na Exodus siya tulis bi Genesis yang singan Exodus siya pa naman man ko ya alam mo si yo ko was na kinang gungu ko ya sabanga ko ya gurin kanya rena ento yang singa bilia la ko ya ni to ang chimla kain siya nga rifo bili bi Genesis but ko na Genesis ko bakalu bongo endo na itubo-tubo nga ambad sandre ba nga sa talindan rin ata matsaga bit na kulunto tala option B yo kentong ko sa walak talching ko na daw. Translation. So sa parulis talching ko na dait na wanwa talang ko. Kaya na dait ko sa doon ito na. Ni ko mito sana maro ito. Pwede, au siya ganito nung ko kaya ndo sing siya maro ito ko. Mau biba ko kote mo maro ito. Kaya nakalu Doon lang mo ito nakalu. Yan na mamaso ni turang abi ko ba't kaya ni ko. Ndoro ka pa. Ndoro maro na dait ko. Ndoro maro tulis tali bejan. Ngo ko turi o refer dikin to touch bina laba bina original plan ngo na original okay on bit kin to original mo itulus tali kina patutulong sa na bukur to singga mo ma tiki mo ni reform line paturo chumi ay sar kana wasiru sum kawalu ko e bakalo ko suli na kalo na bakali nyo study muri na method ni kalo suli ko na rest kina refreshing to sa refreshing na later in ito umbito to original na tiki mo ni do na reform line na kalo chukina na yalo tambo chikina Genesis 1, 2, 1, 3. Chisu chikina. Andon ya, kembali every reformatory line. Sing dala kabo ring matin sing to sa wili ko chimia. And every reformatory line all this ra chikina. The three. Go ahead. Kembali, kaya baka nakalo ka di binaw may ngobin na reformatory line go wasal nga go totoo. Ito na classic example. It's but na reformatory line go nakalo ka di bidi. Noah. Don't reform to line. Sing wala no, ino ke mati Noah. Do man tatu ko urun tamato. Ino ke mati tamato ko tuno walu. Ino ke mati Noah, ditale. Moses se mati Joshua, o ditale. John ndo Bible testi ke mati Paula. William Miller mati Samuel Snow. Kembali non to reform to line na banga takatala ko na ba? Tamata, bikin to no chicken na stadium mother sawoti. Kembali kin to rin van de wata kan bi ko sim chigmo na mother sawoti bikin to. Nangoni ndambe na sing tabi ni ko mi USA. Van de wata.
Kembali, kaya kasaman tikin nung wana kalau kena nung reform lain, yung gimita mo yung reject ko juga. Ya so reject ko juga. Three Godhead. Yana kena vakan tomo, kena vandom bula. Kembali, nalaka laka nyalo tambu viau, marino disantarawa. Ni ko ya vakan tiko chuma. Ko ya vakan tiko chuma. Kembali o modaba. Humbly daba. Worship, bow. Submit. Mbata nanongu pride, nanongu ndok-ndoka, siyang galing-galing ang biyag nga kutubya, umblatan yung gas ang biyag abikoya, siyang blatan biyag nyutangani, korindu babu na medaba. Mo siyang ni-respect kino iko na instrument, malong saran, do ba kaya nga na? Ba kaya nga na kalo. So tulad yung ni tulis talabi na original, na itik-itik mo ni reformative line, chikin na tulubaka, lo. Oke, na reform kilo ni lingo. Kita satu mana cuma kita sang wale macam mana pakai sama. Wale no na reform kilo ini. Wale bira watama sehibi kwa reform mai buaya indo tali. Nada na mai libos ang na reform. Reform Extracted from. indo na kaya ba tu? Diba? Gaya ba? Kami nakatawa. Eba binakataki. Aga bakana kalau ni ranyo atama nundo ngayon bulitu. Iyo. Terus hindi wili ko sa akin tingko ka. Iyo. Pagkatingin ka na wasi road kita tingkawal. Sa tungatan sa kana kalau sa siyang ni binaka. May tundundo na ba? Tangani. Sanggay babu no ko endo na mo de lutu wana tangani. Kemali ando na ngoni nila ba? Mo. Ando na ngoni mo. Sanggay tarama ko ando na ba? Do na sui. May sanggay barumbule kina ko ando na ba? Do na ilaw. Autar tay. Yuko liaw. Naelewa kama takakata. Nalolotu. Kembale ngo sangai baro nduri na elewa. Sangai baro nduri na isongo-songo. Baro nduri na isongo-songo. Rang ko tulis na original line mo. Nangona nga sa nduri kina na isongo-songo lotu. Sala ko sa mo di. Singatam. Dito ali. Satani. Satani. O sa turno pa kasama ya? Singatambu sa kana kalu sa ba? Asa nakasar. Kembali, ni bingo na kere ena every reformative line ninduri na isong balot ni kalo. Gama na kalo. Ngo ni to refer to na original. Okay. Ena bukin pa kasama. Sa bali ngo na kalo kembali ngo na bali ngo kina kalo nangon nga sa sangami kinodi. Sa sangami kinanga. Asa ngimbuling dondo tunga ata masalang benangata. Ata mawaraga ko mendur ni song-song nila. Song-song ni ko. Sanggay pa kaya ngata kayo ko na buwas ni kalo, may balalaki na ko ni song-song ni. Song-song ni ko. To kan rawan ni original line, araway na ba? Araway na luto. Kaya ako mikina na ikaruan niya atama, may buhay tatakitala ko na matay nila ba? Matay niya atama. Mamunta sa pamulit siya Okay. Kembali lang ko may nangata. Kembali ko na expect ako iko. Bingo na kaya may nanduri kina every reformative line. Bingo na kaya may nanduri na isang loto ni kalo. May nambula. Bando na mo na anda butu. Si anda butu. Sa ako minasui. Kambulan sui sa kamati. Kamati. Sa kung may nalala. Nanggele masana magulikin na ilawa. Sana tubig na kalo. Sana maandar makatokin lamay na suya. Sana kita patakamu ko. Sana gay nguma. Nanguna sa nguma kina sanggay na na ilawa. Anggay pula. Kembali, and a very reformative line. Nanguna sa nguma kina na kalona na isang lotu. Siya nanguna sa vamili ka kina ko na elona na el tambu. Ngono sanggay na kina isang lotu. Sanggay pula. Autaro, nito siya chunga na pakasamo. Nanguna sa bula kina. Rendo kilato ko ni batakan ang utama kento na krus ni sa ni Romo ni sa ni tutuan ni sa okay. Nangon sa nangon yung muring ko ni sember ni mbuli na ilawa. Judge tig na ilawa, leway siya. Bernimbuli. Ni sember ni mbuli na ilawa. Siya. Nangon sa mbula kin na ilawa sang kita ba? Sang just. Sanggay Gates, sa nanggay Loray, kaya kung nakap na binaka, naliawan ni Kalong, ikaw nang bulat siya nga. Ikaw nakap na ding-dingi, watu lewala, ikaw na laba. Ikaw nang judge taki, ikaw nang curse taki.
Kembali na blessings yan dapat. Curses sana apply ki. Suturo Kembali sa muna sa ambiti kino ko na Apollo. Sa kong katekin na 5 senses. That's mo ko really na. Taste. Kana na. Sa kong katekin na 5 senses. Iki sa sa na ilaw sa just. Kembali na ilaw ang kay judge nga kwa ni sa mbula. Non siya mati tu simberin siya ba? Simberin siya judge ko be emphasize ta na point ko. Ko be emphasize ta na point ko. Mga tayo rakil na may reform kilay sa wala po sa nga pambimbiyan ang doon reform kilay. Reform kilay dapat. Today, katundon niya mo. All these reform kilay, sa po sa kaya nga, ibataw chuch nila ba? Ibataw chuch mo. Kembali, iko ba tiyaw, doon ito kung tamatala. Blessed, ba na ba? Kindor, doon niya tunggo nang ono, rakil na nakamata ko ba, tigir na kaluna reform kilay, or may bula sa nga nang ono, durong bulo tingin mo. Gendora kan ndor ndo kurung buta talo kita nyal sebe. Talo ki kita. No, talo ki chori, talo ki aisia. Dora kan ndor marau tam ndor ronga ba? Iya kene gore nekat meram bula sanga. Meram tar maksa na babai kon tarjo. Apa ba on tarjo. Erbe bula sanga yer nang ngono. Ya kintalu. Osu jauh. Aure to bikin tuh. Vele tertutup. Opportunity lew, orang bin kat kuna profita. Elen jiwait menda sana nu mesar ngapa nyoko saka ucu cini lagi. Ya no opportunity lew kindo lo. Wow, kau. Setu. Sona lo tu siya ngana bili, so siya ngana bu, pingatina. Dona kaya sambung, gas baca kira tu kaya. Sanduri tu orang yang sang tu nak sangai kutu mo ko ya. Tunggu they having the power there apa? Kerja mo kira masih bayar sama dulu having a form of godliness but denying the power there. Kembali. Dia nak kasar itu, dia nak kasar tu ni ko bina lucu itu. Kau taruh cikit nama sawat. Kau taruh katai, kau bita kalau terang dah kunum dulu kasar. Iko na binakata man nalewan kung sang sungguh tuloy di sini. Ruang apa sih yang membagikan gua bayi? Kau tahu satu dengan walung dulu. Iyo, baca ndotan na kakili kini sang sungguh tuloy. Tu naliyah sih kan nong tua, gundap sungguh malong kan nong tu, ne? Tu nang geliyah bicara. Nakabali, baca cisu satu lom satu itu. Itu bapak itu, Coba itu cuma katu menilai dulu, itu namanya lewa, mengenal, menau, cina itu karena bikin tu kita ngo, tu juga. Kau bilang kata melibat itu bi? Kau bilang kata kau melibat itu bi? Ya, behold I stand before the Lord and knock. If anyone hear my voice, kembali refer to the individual, Amatan dan gua. Kau antara na kau ngai orang muda mana yang antara na tak? Ini kalau pakai kau ni seri Solomon ni kena wasi 5. Itu memang mungkin dalam mau kau nak tu saya lu ni. Saya lu nonton dulu main saya. Memang gara kau saya, boy dah wali tu mana kini boy nak kini saya. Dia ni sesuatu itu kau nak pucinti mandala nak katu mau kau nak nobu ya itu melom. Mandala apa? Enak tu mak mesti mandala apa? Okay, laka. So na reform kilain go, na reform kilain ni. At naiivi. Oh, ivi na leo ko bata kakata ni song-songo. Lo tu ko am buli me atau ba ko kina na tamat. Kasi nga ivi kasi nga ito ko tamat. Ano na tayo say? Kembali ivi ko na reform kilain ni ivi. Ibu kita nak kalau misalnya, kita tam dulu ngatur je. Reform lain ni. Nomor boleh tambu. Tu bak sampai kita cuci mal ni bos tu cuci anak mau dia nak kakek. Macam tu. Orang ekspektasi macam tu mereka taruh kasih dia. Tu bak nak warna kalau kita kasih apa maral tipu ni konon. Atau sebab itu sana sini taruh bak wali. Isikei.
wal ni ske ini ske na kana wasi nalang sama dal kana wasi tul sunu kabi ske kana wasi vida tul sunu kabi sabat no bikin to kin kawalu isi ke tul sunu kabi kena baga viti willi ki manda mai na tikina dua kena baga viti na tikina dua Sakoyan dulu. Soalnya na wale. Turmango asa apa? Koti yang na yalo idei. Coba asa kucuibi. Koti yang dalam Buddha, sandra ka dalam Buddha. Sasine itu na sui. Kena babalangi veli. Na veli, o ko en do tu na kan ramali na be ulini ba? Ulini ba no. Don mina kaya? Indo sa sumai kembali to ndo batikina. Kembali na veli tu ki. Tu kena veli ngetin bango ni sa ni rede kina ko ni bini tu kina ba? Ba? Sui ma te, se sui ma madambaka. Bini tu bina malio ni Buddha na sui. O eu na torno ni não manda. Ni kusarang na sui. Sana lista na nung bakasam bindo na kato singi bitang takot singa. Rawan ni bartang may nadaba. Ni ran walikin nung ni bakasam may nung bindo na panan to singi wasi singa. Ni sarang ngang ko na sui. Dor ni bibukina. TV. Atama. Nak kamu tahu atama apa? Amore. Kembali ngondo na kono ni labango. More. Namate kana volta bunyi batu tu batinga bina apa? More. Nindo sa mama na sui. Sabe? Mate. Dalam susu na mate orang bina mama ni sui. Arthritis, bone cancer, gout. O kani kani wali ngamo apa? Uno valeu. Uno ndak valeu. Kates. Atama ko yan donu kina usintara na tama. Donu tala kina usintara na ivi. Berarti nya ivi ambul me bina apa? Sui. O ivi ambul me bina sui. Kembali sa lore itu ngona sui. Sa kau kina ngona yelo ikona profitan go isikeli. O isikeli cuma bio kwa? Kwa tiku me bakambo? Mbula. Kwa tiku me bambo mbula. Ikono wili kemana wasen dua, kwa cumi mambumbula. Kau kekomengo kwa memerita kwa nari butungo, kau menelona. Tu sabi tang tak cuma mata sauci nindoro ni kau nalawa. Yalo, au taro. Ena budi mata sauci. Ena bakti la kena was tinggal bitu. Ocho nya kau bi kwa nelona kau nembak kita apa? 31. Senga? Redi kena kwa ili masambale enduango aku nelona nembak kita apa? 1798. Baka tangaki nang go isikeli ako na ba? Ako na elona. Sare de kono sui. Tikine rua kena ko bitu. Kena ba biti rua tol. Kasama ko fobia wolina, meu wolita. Reda sakale usar na sui kana ndero ni Buddha. Reda sara mama sara. To kina tolu. Sanga kabi ya kukoya, ko ikono ruben tamata. Sana bulo rauli na suyango. Dapat kau isikeli boleh semua kalau. Awakaya, kemi na turang chaba, koni sekla. Nah, kemu nggak sakit lah, kurang kini ba? Sanga kantal liang, boye na prosai en ukuni suyango. Kakaya, o kem do na sui mamada, dorong hoda na basicho. Laku sombu. Sanga ba bongon turang chaba kini suyango. Reda, on waktu rum na demo be kem do, dono gembo. Laku sombu. Iya, kalau selebe kem do no wa, ka waktu burung tak na lewem do. Ubi kem do eno kulim do, ka waktu rum be kem do na demo, dono gembo. Iya do na kla isa yo kuchao. Aku tina walu. Sai, bebo kasama kuroti be yau. Iya nyu saya itu pun prosai. Sando mai na rorong kere. Saya apa mai.
Kasar du bito robi na sui kina isa. Dia nyua bakare na tiko. Reda, satu mula ke mai na kena ua kena lewena. Kasar baksulu bito dako ena kulina. Ia sa sen dia do ira. Na valeu. Ngo sambulyo dingo. Sui mama na. Ya oke sambulyo si mama ngo ditulis tadi bin original, tu refer singo bin original. Bagi sambulyo. Ibi. Sarang ba muri ayano? Imuri? Yun naghalio. Naka. Singi ronga ramando na utang ngando ngono singi alis kan taka pakan dua. Yung go turun chongo na italan mo Na italan mo Na procedure ni kanambulyo di. Ni kanambulyo. Na wale vamos catur na. Me va katu sakla tu no i via ambul me vena dava. Sui. Na sui. Angai tu ni vango bi iskeli como profisai vena dava. Sui. Como profisai vena sui. Auto mana kia. To lesu telemanda vina vol ni vakti u. Tara tongori bitu iken dono mu dono mu kambana. Lesu telemanda na vol ni vakti u na kena wase tol. Ngo na ngono sarto wa kesteki na penele tolungo. Atama ibi vakti na ngata. Bondo na buli bakati ko sa grabe na net na buli ko Abe refer lagi na bali sa grabe na internet ko na mangra. Dura tape na Fijian. Diga na tape na Fijian sa ako mayor na buli ke bang bici ko sa grabe. Diga individu na kartu sama ko Na baktilan na bakti mo kana wasi tolu tigna tin kalima. Kana baka bici kana may mo kana wasi. Bakti mo kana wasi tolu tigna tin kalima. Iya, kalau bakal Normalemu, autaro, ingo sa uli karana kan tigina. Ibe na namatay ni Kosipeli, ibe na po no presente ki namatay ni Kosipeli ani voltam. Abraham, napa? Ito yung voltam sa ngagot. The first gospel is Genesis daba? 3:15. Ibe namatay ni prophesy ani voltam. Genesis 3:15. Diyan ba Genesis 3:15 ako namatay ni Kosipeli, ako namatay talan daba? Prophecy. Diyan ba ako ay prophetic daba? Gospel. Ito raw Kung na prophetic gospel. Kaya ka na kalo, endo baktikla na kaya na ay tinitini, may na kaya na ibakateki, kaya ba na Kosipeli talan ba tao singono ko, will be daba? Prophetic gospel. Rin tumanari ka na pagsam ko. Baktikla ka na wasitin ka ba? Ena tikin na orno. Kento abulir cuma na magal sawot. Ndo na kay kilay tanikin na nono soko na minski na kalo. Tin bango ena dui bosa. Dui bosa. Ena changa ni bosa nga baka biti. Ya na bulan magal sawot. Siya mo dito tanto. Genesis 14:6. Lam kan tingmo tabla. Ia kuarebe Edo kantali na mlo si sabu ka enamalo kila malang ki buru-buru. Yo. Asatur ni tutupi na kesa ang utirao. Naka. Buno taka bayir sati ko buru-buru. Yo. Bayir keptal nga labay matin tu, kin bay matanggali kinan bay bas-basa kay irna tama. Bilang balik Revelation 14:6. Lugo jauh. Jangan balik na ocho ni tuku na kadila ke buru-buru ako ba everlasting na ba? Everlasting gospel. Jangan balik tore na Kosipeli may na Genesis 3:15 ko talang ko na everlasting gospel and ibang tao church nila ba? Ningaw na. Kimbali sa akin ko Isikeli prophesy na da ba? Binasui. Mamada. Kimbali na sa ating presentang ko Isikeli. Wana su. Everlasting gospel. The everlasting gospel. Wabot nito sa muli chungan. Kimbali Tore chungori, lekena kau Isikeli, lekena kau Isikeli. And never again he said unto me, prophesy upon these daba. Boom. Stune mango na everlasting gospel or quite the cleaver of daba. The cleaver of truth. The first, the second, the third angel's message are the cleaver of daba. Truth. Na laban duman tagi mina cleaver.
lak nga ngori ne opposite nga bikin to ngori I ngunsal tek ndo milew tigi nando na abatua selo na kami kuna do vante kin valeu na dava na kliva o ko en ndo na kasasya mo tundor mo na bulmo ko mami bindo do vante ko bindo do ndrich mikin mbala tani sasya mai tu buro na dava bani sasya mai tu buro na lotu sa sui mama da tu kina kembali sa nduri tungo de nduri tungo iskeli sa taratungo ko ndo na kliva o sa ndo tatungo ndo na kliva ma batara ke mudre kembali na kliva ngo o ko na ko ko singi wili ko tinango Pivot true. ko the three Angels message. okay the three angels messages say that about Truth. everlasting gospel which is the prophetic gospel okay au sabi to manda ba kembali ngo na kliva ngo ko na vanta ko dei o dei ba kaya ngata ka isu isu ni kan rin to ka iskeli kembali o iskeli la ba ngelo tomata ni kalo na valeu ko na ba kaya ngata ka na kliva menaranda ba prophesy unto these bones kembali present ang virtu the everlasting gospel. The three angels message. Kung anong kita panabago no pa? Nembula. Ito sige wili kacungko ni sember ni sembula. Sambuli to ibi may buwana suya sa andabot. Sesya nga tunay ba? Neden. O ko seren judge taki? Sen. Waya be emphasis taki. Kembali ko siya dapat to ko. Ko siya mati. Ko siya sember ni seraw ni judge taki. Tiga may na reformatory line, ngo siya dapat may natamatan. Bula siya mati. Mati. Sa sinraw siya dapat. Judge tak. Judge taki. Ano mo chung matang ko analyze siya may bina judgment of the dapat. Living. Judgment of the living. Kaya baka to sa nali understand taka, ni saya to mangko na kenang una. May lumalang ni ko na sa politiko na ko niya labo. Matip sa kadi na ta. Sa kadi na ta to. Amani kalau malang. Tubong ko na alprosai, iko na kibangara na kana quotation sampai dingula ba. Tubong ko alprosai, iko na kapchika na mudi ti buru. Iko farm chiko, iko travel chiko. Iko siri chimbeka, iko marota chimbeka na vika ni kango kisinkala din na dam sakad dumi. Sakad dumi lama. Kona isu ko nomo na la ko le wilika the investigating judgment siya na facing life's record with a great controversy. Iko nang understand tara point po sa tunya. Kenda wele sa tunya buru-buru ko sa kayo na agam mo malay. Kembali sember ni song na katubinyo lo masakile uji tu iko iyo siya. Iko dulu siya. Kena kedu namak sa tunya na meso ko na ba? Oh iyo na isong sa katubinyo mo tu ni. Tu ko a little na ba? A little time, a short period before the close of probation sa kilay tu na kisken. Uli ka na, umanong kinto tala, facing sa life's record. Ya, pati kita, doon ng ulutang the Holy of Holies. Uli ka ron ng ulutang, pati ulutang rin natin. Okay. So, tumabing naka. Doon mo tumabing naka, Yung mababing natin sila yung nakalog yung opportunity. Ngani na mukuti kung may kanakalog ito may dami ba't nasintam ni kuha sim madaka. Madasawati. Ando nang una, do mo chuchu kum do misaram. Do nang sari kum do saya ye. Iyo siyang kalan na ba? Ay, bay tubu gitu bakal. Tubu gitu bakal. Ini tu sampai minta batal tu ba? To ba binibinang nga ba nakalog. Kaya siyang kin tubiyaw nandun doon mo balawain dua. Bataya na itubo-tubo kaya ng kalubi. Sir tuwan tal don tamat nandun may balawa tal no tamat. Batang itubo-tubo kaya nga ni kalu. Itu minta batal. Violation nga ba na kalu na ba binibinang. Nalang-lang yung ano nandun doon. Apo biyo ka namin. Okay. So sa rin ko, itulis tayo binaiskili ka na sa bila? Pero sa gabi, tulungan ko, natamata siya dapat yung tamata. Siya naluto na kalu, dapat ito. Mas tinawalu, nilis dapat yung tinawalu, but there was no breath in them. Siya nga nisindo na siya nga nisindo na Kembali, original line, sember ni tingundur ng anturang at Yesu Kristo, may dapat. May vengu ka na ilaw. Sember nindo na din. Kembali, sendur tumba ka na anturang at Yesu Kristo, sarado ko sa multay binakato na ilaw. Klar, nilis nung ba na, nandubak sa mata ka na bimbuy.
Ya, waru nang buli ko tamatay. Ni buli tu ni do buli na kambla na health. Virtulo trabalho mo tamito para minor tumal. Do na kada chat ni health. Dulu várias tumana na vi matanggal cells na vi system. Do. Okula ni kakile ngo itu kira ngabi no niki. Ngai dingu mo nga ko ngai lock kiri kina na vi kakile ngai tu. So on do kasam dati we. Yo, na ela longo medo na tikine walu ni skill to sunu kabitu. Sember tu ni se dingu ko na. O samtang manda. Sa dingu ko na ngon Jesus Kristo, na dingu ko na ilaw. Se mes ni sa masaray mana na maramo. Se ngiti usuru mo ito na. Ndanong wala tangan nililay, ndanong wala nililay. Kaya gusto lang guys, ang tutun sibiyo. Kaya namatay nga niyo matay river na ngayon ko. Kaya nakasa tuwi na nakakasam. Nando buwan lang ka ko ibi ko ya. Ruang anak ka. Ko matay nga so bala man si mo tu si mo tu. Batki ko zaka na vikali. Ko zaka vikali nando kambiti ko itu nang wala ko kalia. Ni na ngasi mai kaya nando nduro mo tu na kaya uman tinta tala. Yo. Ni salam tolak mana matanang ko nila na marami. Sisiyang mo nila ang bekina. Salam tolak makino ko na matan. Dahil na matin tamatiri dito. Jesus Kristo. Kembali na song ko luto na kalong. Ako na ko. Na behold ta to ka na ka. Nangunin bulo na ito. Ang bichikin to na bulia satu tingkan to na kalong. Ang bulikin to. Odi ko rito tingin ko. Turo bang ko ni pili ni kinawas tingkar mo na tingin ni ruwa. Ako ada. The author and the finisher of our faith. Oye, como rey chunga bili. Jesus Kristo. May wakal mga tanak kalong nung kutin na kama mag-iwal basin. Siyempre niyo laba, hindi mo na kati may tarong ng taro. Hindi ko siya na makasama. Yung kasi nga, hindi talong tumas. Ito mo binibindakan doon doon at ito mo na perlu. Anong nilalong maliw kinanito mo doon. Orang may baru-baru kecil nggak ada ini, nyala cuma niliawan itu bulu pakai enam besar kalau kasar cuma. Nah balik orang nung isi mata pun buah. Nah balik orang nung bulu nung itu mata. Nah balik orang nung bukan rara temannya. Nah balik nung nilolong balik. Kini itu bulu pakai jundu nih. Itu teman-teman dulu kita teman tiwal. Jadi kita orang ni boleh buat nilolong tu kan. Doon na kanya kahit yung dikito. Doon lang kung doon lugar na natin. Yung dikito, ganyan ito kalo. Jesus ni Son. Amen.